Таласта Молда Надыр дамла барып, ошол жерде Али ибн Аби Талиб атындагы медресени ачты. Молда Сауыр дамла өзү бул жерде калды. Эшим дамланы көлгө жөнөттү. Дагы канча деген өзү менен келген дамлалардын бардыгын Кыргызстандын ичине таратып, дин жайылтканга, илим таратканга дамланын салымы ошондой болду. Ошол менен улана отуруп биз 93-те Молда Надыр дамладан талим алып Таластан баштадык дагы. 97-де анан ушул жерге Молда Сауыр дамланын колуна келдик. Ошол Азаттык корпорациясынын имаратында экинчи этажын арендага алып, балдарды ушул жерде окутуп атат эле. Субханалла, биз келгенде дамланын жап-жаш кези, дамла костюм кийип, калпакты кийип, кычырап, астына келип отурганда бизди жаш бала дебей, биз менен сүйлөшкөндө тим эле досундай, шеригиндей кылып сүйлөшкөнү менин жүрөгүмдү ушунчалык тартты дамланын. Анан ар тараптан балдар келип, илим ала турган болду. Биз ушунда Таластан 4 бала келгенбиз. Келсек, көлдөн бир жигит бар экен. Нарындан да бар экен. Дамла бизде айтты, силерден бир аз күтөзүңөр. Азыр көлдөн, нарындан түндүктүн балдары келсин. Анан силер экзаменге чогуу киресиңер дагы. Анан окуу башталат деди. Биз убактылуу бир топко берди, экзамен болбой туруп калдык. Анан Таластан келгени 120 сом жол кире болчу. Biz kayra ketkenge gana 120 сом жол киребиз бар эле. Ушул жерде туруп калдык. Квартиралардын бирөөсүндө туруп жүрүп жатып кете турган кайта экзамен тапшырып эле кетмекпиз Таласка. Кетчү жол киребизди нан сатып жеп койдук. Анан 4-өөбүз таластыктар кирдик дамланын алдына. Дамла, биздин жол киребиз жеп койдук. Биз кете берели. Күзүндө келебиз эми. Апрелде келгенбиз. Күзүндө келебиз. Экзаменди ошондо көрөлү, өтсөк окуйбуз деп айнып калдык. Дамлан чыкпай сөзүбүздү укту дагы. Биз бүткөндөн кийин ошолбу, ошол болду. Башка маселе жокпу? Башка маселе жок. Дамла төш чөнтөгүнө колун салып, биздин Таласка жол киребиз 120 сом да. Дамла 400 сомду алып чыкты да ар кимибизге 100 сомдон карматты. Балдар муну алып нан сатып жеп тургула. Жакында азыр 110 кварталда бир жай даярдап атабыз, ошол бүтөп, ошол жерге барып жатасыңар деди. Анан тамак ашыңар да берет деди. Болгон шылтообуз жол кире болчу, түгөнүп калды кетебиз деген. Дамла 100 сомдон карматкандан кийин эч нерсе дей албай калдык. Шылкыйып Дамланы 100 сомдон алдык дагы бөлкөнөн сатып жеп турат экенбиз, анан кеттик. Шылтообуз түгөнүп калды, болгон шылтообуз ошол болчу. Дамланын 100 сом менен калып, алхамдулилла бүгүн ушул күндү көрүп отурабыз. Кудай билет эле, эгерде биз ошентип Дамланын 100 сомун бербесе, кетип калганыбызда Аллах алем. Шайтанга эшик ачпайлы. Бирок Дамланын бизге жекече мен ошондон берки көргөн мээнетимди айтайын. Көргөн көзүм менен Дамланын мээнетин айтайын. Дамла ошол жерде аренда кылып турдук турганчалык болбоду. Аерден жылдык. Мына бул жерде Бычкадан ылдый жерде бала бакча бар. Ошол жерде аренда калып бир нече жыл турдук. Мына бул жерде турдук. Дамланын үйү бар, мына азыр өзү сөөгү ушул үйүндө жатат. 15 бала Дамла бизге үйүнө жай кылып берди. Өзү бүт эле үй. Дамла бир тарабынан эшик ачып, өзүнүн үй бөлөсүнө эшик кылды. Экинчи тараптан эшик ачып, такса менен тозуп, балдар жашай турган кылып бизге 2 бөлмөнү берди. Ошол жерде Дамлада окудук биз. Ошол жерде жаттык бир кыш. Биз Дамлага бир да тыйын бербедик. Азыр айлык болбосо мугалимдер иштебей кетип атат. Дамла ошол жылдан баштап ушуга чейин биз көргөнү, биз бирөөдөн сурап Дамлага айлык чыгарткан жокпуз. Дамла бизден да айлык сураган жок. Бирөөлөр жардам берейин деп келгендерге Дамла дүйнөсү каяктан табат экен дейт эле. Мен мына балдарга ичирем, жедирем, мен кандай дүйнө алып келатканын билбейм деп Дамла бирөөдүн берем деген жардамын албайт эле. Анан өзүнүн инисин, туугандарын алып келип Каусар аке ошол жерде бизге нан бышырып берип жүрдү. Бир тууган иниси нан бышырып берет бизге. Дамланын кылган мээнетин мен өзүмдүн көргөнүмдүн башыман өткөнүн айтып берсем бүтпөйт, муну китеп кылып жазыш керек.
bir tuğanlar, alımlar ölbeydi. Allah'dan korkan alımdan bütün dünya korkar. Damların sürün bilesiniz. Damla cünüle alım emez, hamdıl oturgan adam ile. Kırgızdın başına cön bir alım emez. Çınığı Kırgızdın arslanı olgan alım ile. Allah Teala damlavızın kılgan meynetin kıyamatqa çeyin ulansın. Kim damlanın meynetin ulantam degenler bolsa özü açık. Mana bu jerde damlanın meçiti durat. Damlanın bir tuğandары var, şakirtleri var esepsiz. Biriyle Kırgızstan'da emez. Damla Tigirek'teki Kazakistan, Özbekistan, Rusiyaga çeyin meynet kılgan. Damlanı bunday adamdardı biz öldü dep aytış edepsizlik bulup Allah'ın rahmetine koştu dep aytabız biz. İntekala ila rahmetillah. Allah'ın rahimine, Allah'ın rahmetine koştu inşallah. Kur'an nasip olsa damların cenahınday meynetin köp kişi bilbey kaldı. Damlara meynetin bilgenler var. Mama çoğun şakirtleri çeksiz. Kuday Teala'm berekesin versin. Damlavızdan ahırı hayırlı olsun. Tuğan uruklarına, şakirtlerine, jakın sıngan adamlarga, mana ol jerde meçitteki cemaatine Allah'dan sabır tileymiz. Allah'ın rahmet üçün çalıp keneken damlavızga şunday ömür verdi, berekeli ömür verdi. Kayradan mınday ömür kimge verilet, Kuday bilet. Allah'ım mulayim oğul bala çakasından da, şakirtlerinden de Allah'ım şu kişinin artımenen bağrına narazı olup damların murası ulanıp din mehneti toktavasını alayım. Elhamdülillah bu adamların mehneti toktavaydı inşallah. Kudayım buyursa bu mehneti Allah'ın mehnetini kılgan adamlar hiç kaçan toktavaydı. Kudayım ahiretin asan kılıp özü suygun pendelerin katarında peygamberlerden kıyamatta çınığı ümmetinen bulgan suyuktu pendelerin katarında kılsın Allah'ım. Allah'ın barınızlardan razı olsun. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, amma ba'd. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bugün Kırgızistan emes Orta Azya, ayrıca bizden din çöremiz bir oldu tolguz jogotuda duşar bolup oturabız. Ulu muğun ustazlarımız menen kiyinki jaş muğun ustazların ortasında köprü olup kelgen İslam dinine, musulmanlarga eregeysiz hizmet kılgan damlavız ahiretke sapar aldı. Barımızdın kavurgabız kayışıp durat. Ne kılal arga jok, taqdir Allah'nık eken. Damla dağın köp jasasa bolat ele, köp şakirtlerdi çıkarsa bolat ele, jaza turgan kitepleri var ele, kança ümitimiz var ele, bирок Kuday'ın kalası eken baş iyiveski argabız jok. Allah Teala damlavızın safarın baysaldığı kılsın. Men uçurdan faydalanıp Kırgızstan Müslümanlar din başkanmalığının atından jana Kırgızstan Müslümanlarının Hazreti Mufti Zamir Karrakiyev'tin atынан jalpı koğumçulukka köngül aytabız. Bul aza barımızdıkı. Hazreti Mufti chet ellik iş safarda жүргөндүктөн kaygısın teң bölüşke jakınlarına, bir tuğanlarına, baldarına aza kaygısın teң bölüsün bildirdi. Damlavız joğorda aytkanday dağı jaşsa bolmay ele, bирок kançalık jaşsa da mazmundu jaşadı. Biz barыбыз bilebиz, eç kaçan özün oylagan emes. Düğüne çoğultuğu için baş otu menen bir jaga kirip ketken jok. Bilebиz damlavızdın düğünelik jaşı oturmuşsun. Bирок din degende, İslam degende içken aşın jerge koyçele. Altında şakirtleri kaldı. Tolğon tokoy kitaplarını yazdı. Damlanın Kırgızistan'da akidanın atası degen lakabı var bilesizler.
akidanın korgowçuluk jagынан toğday ele. İnşallah Peygamberimizin bir hadisi var. İza mata ibn Adama inqata'a anhu amaluhu illa min thalathati ashya. Kaçar adam balası bu dünyanı taşlap gide durgan bolsa, anın amaldары tık toktaydı. Eni anın amal gitevine hiç nese yazılmaydı. İlla min thalathati ashya, birok üç nesen sevinin altından barıp tuğret. Sadakatin cariyetin. Ve ilmin yuntefa'u bih. Ve veladin salihin yad'u lehu bi hayrin. Altında bir sadaka cariye kaltırgan bolsa, bir paydalı ilim kaltırgan bolsa, altında bir salih percent kaltırgan bolsa, daima anın altından dua kılıp tursa dep. Usul jezdegi ve ilmin yuntefa'u bih. Artınan paydalı ilim kaltırgan degen Peygamberimizin hadisindeki sözdün manisinin tahtına ustazımız sabır damla giret. Kırgızistan'ın bulun burçunda mindegen şakirtleri hizmet kılıdat. Damılavыздың akida jıynakların okuvagan musulmandın özü yok. İnşallah mına uşul kaltırıp ketken, yazıp ketken kitapları, altında kaltırgan şakirtleri damlaga bir paydalı soğup bolup, kıyamatga çeyin amal kitebine soğuptur barıp turusuna sebep bolup da ümit kılabız. Biz alımdardın kadırına jeteli tuğandar. Aramızdan göğe alımdar ketip atat. Buğa çeyin çuvagacыбыз Sadir Damla жана башка белгилүү алымдар кетти, артынан Сабыр Дамла кетип атат. Калган тирүүлөрүнүн баркына жетиңиздер. Дуасын алыңыздар, билимин алыңыздар, шакирт түшүңүздөр. Damlanın örnөктүү ömürü barыбызга misal bolsun. Damladay can güydürüp dinge, elge, jerge hizmet kılуу barыбызга nasip etsin. Men sözümde köp sozboy rasmi bölügüne ötsek saat yakında kalıptır. Azırkı sözde Damlanın şakirti, Damlanın ükası olup жүрген, daima Damlanın yanında Hazreti Umarday bolup koşa жүрген, oğrun koldan yengden alıp жүрген degендей, hazırkı günde bildiği hizmetler kılıp atat. Kırgızistan Müslümanlarının alımlar Kengeşinin telegası Masaliyev Fabdıman Nokkareköz'e söz veririz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala aşrafil enbiya'i vel mursalin. Amma ba'd. Assalamu alaikum hurmatlı cemaat, hurmatlı tuğandar. Bugün bizden çalpı Damlabыздың şagirdleriga öte bir kaygılı gün bolup turат. Birok Allah Taala'nın taqdiriga baş ийip, Allah Taala razı bola turgan sözler menen biz çektelip sabır jamil kılıp turgan wagыбыз. Damlabыз men şu ötken ömürge bir köz salып turgan bolsam 13 yaşımda ustazın koluna geldim. Oşa ustaz onda Damlam 23 yaşta eken. 23 yaşta arkasından bir 30-40 tay balanı oşa Sayızdın mağalıdağı komünistin gazavıdan korkbostan din üçün dep bizdi özünün kanatının астı kalıp kalkalap her bir adam menen til tavışa bilip özünün zamanıdağı birge okugan zamandaşlarının, kursdaşlarının arasından aldığa ozup çıkıp bizde uşu musafir jerde Tacikistanda her bir uşul Tacik tuğanlar menen süйлöşüp bu sizin yüzünüzde turat dep 2'den 3'ten bölüp koyup bizde uşu kanatlığa kalkalap uşu tündörü saat
esimde var. 12'den keyin sabak bolat edi. 4'ke çeyin. 4'te keyin dagın biz özümüzdün ojrabızga bekinip kirip ketededik. Biri bilip kala turgan bolsa, bizden bara turgan jerimiz oşo maalda dap-dayın bolçu. Uşunday korkunçlarga bel verip, özü жалгыз bolsa boldu. Bizdi dagın moynu kalıp, din üçün dep, uşul din toktop kalbası mına sayızdın ahvalı kanday bolat uşunday kete berse dep, hiç bir batırdığını görsetip, oşo maalda bir kança şagirtlerdi çıkardı. Şagirtlerin arası da hazır ошол Кыргызстан боюнча эң алдыңкы кызматтарда шакирттен шакиртке карап, дамланын шакирттеринин бардыгын алдыда эң аз дегенде 10-дан 20-дан бала бар. Себеби биздин устазыбыз ошол бизге дүние тапкыла деген жок, акча тапкыла деген жок. Үйүңөр барбы, жайыңар барбы, ошол баланы окуткула, динге кызмат кылгыла деп устазыбыз бизге талим тарбия берип кеткен. Биз ошонун аркасынан устаздар, шагирттер бардыгы устазыбыздын бизге айткан насааттарыны токтотпостон алып келип жатабыз. Устазыбыздын көп эмгектери бар. Азыркы күндө устазыбыздын жазган китептерини мамлекет кызматкерлери колдонуп, академик, профессор деген наамдарды алып жатат. Тарыхтар жыйнагы деген эч бир кыргыздын тарыхыны биринчи жолу устазыбыз которуп, алар академияда ушуну аркасынан адамдар академик, профессор деген наамдарды алып жатат. Бул да бир эле китеби. Анын аркасынан тавхид китептерди, намаз үйрөнүү китептеринде алганчылардан болуп биздин устазыбыздын китептери чыккан. Иншаллах рахман, устазыбыздын китептерини дагы да болсо биз жаңыдан кайрадан бастырып, устазыбыздын калаган асарларыны дайым ишке ашырабыз деген милдеттенмени биз өзүбүзгө алабыз иншаллах рахман. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytты: "Ad-dunya wati liman uhib." Dünyаны мен жакшы көргөнүмдөн берем dedi. Dünyаны Allah Taala, dünyanın, bu dünyadaki байлыктын, акчанын, доллардын Allah Taala'nын алдында эч кандай кадыры жок экен. Ушул кадыры жок нерсени мен жакшы көргөнүмө дагы, жаман көргөнүмө дагы берем dedi. Ошоның үчүн мусулмандардын арасында дагы эң жаман көргөн кафирлардын арасында дагы байлар бар. Валакинна дина вати лиман ухиб. Бирок динди мен жалаң жакшы көргөнүмө берем dedi. Биздин устазыбыз ошо жалаң дин менен жүрдү. Бир жолу бизнес кылайын, акча табайын деген укпаппын жана көрбөппүн дамланын. Жалаң ушу китеп менен, ошол сабак бериш менен машгул болду. Буга бардык мына шагирттери, эл журт бардыгы күбө болуп турат. Урматтуу жамаат, урматтуу мусулмандар, birinci men ustazыбыздын bu dünyadan ketip atkanaga kaygırıp özüm taziye bildirem. Özümdün atından Kırgızstan musulmanlarının alımlar kengешинин atıdan uşul жалпы Kırgızstan musulmanlarıga köngül aytam. Устазыбыздын калган үй бүлөсү, бала чакалары иншаллах рахман бардыгы балдары намазда, кыздары хижапта. Кудай кааласа бул устазыбыздын аягы кууч эмес, биз турабыз, мана балдары турат иншаллах рахман. Балдарын Кудай кааласа устазыбызга теңелген фарзанттар чыгат деген чоң тилегибиз бар, үмүтүбүз бар. Муну Аллах Тааладан тилеп биз дуа кылабыз. Урматтуу жамаат, ушул устазыбыздын жаназасыга өзүңүздөр алтын убаңыңыздарды бөлүп келгениңиздерге мен шакирттердин аттан, үй бүлөсүнүн аттан чоң ыраазычылык билдиребиз. Устаз кайыр кош, бизден разы болуңуз. Бир жума илгери келип патаңызды алып кеткенбиз. Аллах Таала ахиретиңизди абад кылсын. Калган шакирттериңиздин алган илимдери бардыгы сизге сооп болуп барып турсун деп биз тилек айтабыз. Келениңиздерге чоң рахмат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алла разы болсын Караке, сиздин каалоо тилектериңиз устазыбызга сооп тийсин. Азыркы сөз дамылабыз менен көп жылдар үзөңгүлөш болуп жүргөн, дин таркатууда пикирлеш болуп жүргөн Абдухалил дамылабызга берели. Экөөбүз досун эскерип кетсин дамылабыз.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ala nebiyyi ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kullu nefsin zâiqatul maut. Ajal bul tirүүлөргө açık eşik. Tirүүлөр kutulganca kaçıp ötüp. Oylop bu janazada turganlar бүгүн эле дамына кетип биз калабыз деп. Бул табыт канча адамдарга кызмат кылган, эртең бизге дагы кызмат кылат. Бирок бул кишинин өлүмү бул өлүм деп айтылбайт. Биздин алымдар айткан, жайытта миң жакшап калтырганча, тарыхта бир ат калтыр, өлбөсүн да өчпөсүн. Бул кишинин жайытта миң деген жылкысы калган жок. Тарыхта түбөлүктүү эмгеги калды. Түбөлүктүү артында кызмат калды. Бүгүнкү күндө курук сөз сүйлөгөн адамдар көп. Бул кишинин сөзү улук сөз, курук эмес, абада учпайт. Бул китептер артында калды. Ушуга ар бирибиз биз дагы өлүмгө даярчылык кылып, өлүмдүн ар күндө эстеп турушубуз керек. Ömür ötөт, көз римемде унутпагын. Өткөн күндү кайтарууга келбейт алың. Кечеги күн келбейт, бүгүнкү күн эртең келбейт. Унутпа, өлүмүңдү эстей жүргөн өз көрүңө өкүнбөс болуп кирген. Өз көрүнө ким өкүнбөйт? Ким ушу дамылда кызмат кылса өкүнбөйт? Мындай адамдар өлө турган мезгилде өкүнбөйт, кайра күлөт. Бул дүйнөдөн бүт баары жашап өтөт. Кача албайсың, сага да кезек жетет. Сен дүйнөң менен, илимиң менен амалың болбосо баарканбагын. Бул киши канча сөздөр жазган, ошо сөзүн ким артында окуса таасир алат. Дүйнө куйсаң кача тартын салып, сен качсаң кайра келет ээрчип алып. Бүгүнкү күндө көбүбүздүн максаты дүйнө, өзүнү көрсөтүш, элдин алдында сүйлөш. Şöhret bilen şun nefsini şahit etme, merdin nur arasında özünü köp yad etme. Kurataka kuy nefsini kuandırma, muftimin, alimin, gelbese direktirim de. Kurataka kuy nefsini kuandırma, yer içinde köp kurup sözünü ulandırma. Küçük değil bol, ataktan kalan de dinini aylandırma, urandırma. Bugün günde dindi köyünçe karapayım elde ronda aylandırmayız. Malum alimler aylandırar. Dünyanın maksat kılıp. Oşan alimler tüzlep belgen alim bugün dünyadan ketmişler. Bu biz için çoğun kaygı. Yeminle sözümüzü kıskarttan köp söz etmeyim. Ruhsat verseniz mollarında söyleyesten benim bir dostum vardı emilde kappağa ettigen. Bolsa şu kişide söyleyip koysa ben şakırsam. Oşan ben doğru doş bulduk bilmezler. Gözken kendime uyuşturduk. Hazır bolsa emrime kappağa bolsa şu kelip bir oy söyleyip koysa yaş olma öğrenmem. Allah Teala bu kişinin safarının baysaldığı kılsın. Eki dünyanın bakta bilesin. Esselamu Aleyküm. Hazırkı söz Kırgız Respublikası'nın Din İşleri Boyunca Mamleketlik Komisyası'nın direktörünün orunbasarı Kocanberdiyev Zabir Mırzağa verilir. Keliniz. Урматтуу жамаат, бүгүн да биз бир кайгылуу күндөрдө турабыз. Биздин устасыбыз, дамлабыз, Молдо Сабыр дамла ушул дүнү менен кош айтышып кетип атат. Мен ушу Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын жамаатынын атынан Молдо Сабыр дамланын туугандарына, балдарына, неберелерине, шакирттерине терең көңүл айтат элем. Кайран дүйнө, ушул кайран дүйнө дамлабыз ар дайым ушу динге бекем туруп, өз өмүр боюн илимин, билимин ушу диндеп жүрүп өтүп кетти. Дамлабыздын жаткан жери жайлуу болуп, топурагы турку болуп, жаны жаннаттан болсун. Рахмат. Hazırkı söz Kırgızstan İslam Üniversitesi'nin rektörü Abdüşkür Hacı Marmatov'a. Keliniz tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Suma ba'd, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı Müslüman bir tuğanlarımız, alimdin ölümü, alamdın ölümü. Alimdin ölümüden joğorrak, çoğrak, hiç bir musibet bolboydu. Ne için?
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem innal ulema varasatul anbiya. Elbette ilimdüler Peygamberden muraskoru deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den çınığı muraskoruların bolğan bugün ustazımız Molla Sabır benen hoşlaşıp durabız. Jaratkan Allah tabaraka ve taala ahiretli abad kılsın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sıymıktana turgan çınığı ümmet boldu. Peygamber aleyhisselam menin ümmetime bir zaman kelgen kezde dindi karmaganlar çok karmagan siyahtı dep çınığı çoktu biz emes. Bugünkü İslam'a hizmet kılıp jatan degen bir tuğandarım uşul ustazlarımız çınığı çoktu karmadı. Sayızın uağında bardık canın tövekkelge koyup kançalagan hizmetlerdi kıldı. Hurmatlı Müslüman bir tuğandarım Hazreti Umar radıyallahu ta'ala ayda bir alımdın ölgönü şeytan için 1000 abıttın ölgönünün cegildirekti. Orrak. Ne için? Alımdın ölümü bu ayıkmagan jara. Köptögen жазуучулар başkalar ötken kezde ordu tolğus jogotuu boldu deyiz. Negizi ordu tolğus jogotuu alımdın ötüsü. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyhi deydi, mağa bir kaysı alımdın vafat etken habarı jetseri hadiske, fikka, peygamberden murasına hizmet kılgan alımdın ölümünün habarını uqqan kezde menin denelerim müçe olup üzülüp ketken siyahtı bolup deydi. Hurmatlı Müslüman bir tuğandarım, davullavыздın ötkönü barımızga bir çoğun sabak bolsun. Kelingizler. Tiriu kezde barız ustaz siyahtı birimdikte imanға, İslamға hizmet kılalı. Oşo Kur'anға, Peygamber sünnetine muraskor bolğan bir tuğandar bölünböstön, birinin артынан gıybat kılbastan, alanda ile munda ile devesten oşo ustazın şagirti oşo ustazga tatıptı bolup imanға, İslamға hizmet kılı nasip etsin. Jaratkan Allah tabarak ve taala ustazımыздın müjdesin kenen nurdu jatkan jerini beyiştin bakşalardan bir bakşa kılsın. Janazaga kelgen insanlarga peygamber hadiste vada bergendey kıraat Uhud tağıday soğuktur nasip kılgan bolsun. Dagı bir jol özüm üçün jana bardık ümmet üçün bir köngül aytam. Ayakça ustazımыздın übilesine jaratkan Allah tabarak ve taala sizlerge sabır kanaat versin, bekem iman versin. Ustazga tatıptı perzent, ustazga tatıptı şagirt bolu Allah nasip etsin. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şu damlağımыздың şakirti damlağıға daim жақын жүрген экс муфти Егембердиев рахматуллахыға береміз. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hurmatlı bugün şu damlаны ақырғы сапарға uzatып келген мұсылман bir туғандар. Allah Taala barыңыздардың қадамдарыңыздарға сауаптар жазсын. Бүгін ушул Орта Азияда көрүнүктүү болгон көптөгөн ушул мусулман дин башкармасынын ушул Кыргызстанда эгемендүүлүк алып ушул дин иш-чарасынын башында катышып келген мына устазды узатып атабыз. Айта турган сөз көп эле, бирок дамланын акыркы сөздөрү ушул айрыкча матруди, айрыкча ушул ахли сунна жана ушул Орта Азияда ушул салттуу дин болсун деген чакырыгы менен өткөн күндөрү эске келип жатат. Дамланын мына тарикатта болгондугу, дамланын ушул эми урматтуу жамаат Аллах Таала дамланы ушу бир гана Кыргызстанга эмес, улуу Орта Азияга айрыкча жападан жалгыз ошо Орта Азияда Союз убагында ачылып турган медреседе сабак берип келгендиги, бүгүнкү күнгө чейинки болгон кызматы дин үчүн бизге эстен кетпес жоготуу. Урматтуу ошондой эле кечирип коесуздар, мамлекет тарабынан Акылбек Усенбекович Жапаровдун дагы
бир туугандарына, жакындарына айткан сөзү бар экен, ошону дагы билдирип коелу. Алтыбек Жапаров ушул кишини бир гана алым эле эмес, жазуучу, тарыхчы катары гана билебиз. Ошол үчүн Аллах Таала бул кишинин жаткан жерин жайлуу кылсын деп туугандарына көңүл айтканы бар. Кечирип коюңуздар, толкунданып кеттик. Аллах Таала дамылабызды өзүнүн рахматын алсын, кылган кызматтарын эске алып, жаннатын бейиштен кылган болсун. Ассаламу алейкум. Рахмат Дамла. Азыркы сөз дамлабыздын бир туугандарынын атынан Сайкалабага сөз берип коелук. Сайкалаба келиңиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Келген кадамыңыздарга Алла Таала көп бехесеп санаттарды, сооптарды жазган болсун. Менин авамды сыйлап келген болсоңуздар, сиздерди Алла Таала өзү сыйлаган болсун. Менин бир мугалим авам бар эди, эң улуубуз. Онун кийининги авам бул Молла Сабыр эди. Камай турган болуп мени силер алып кеткенде ошол авам урушкан эди. Токтот мунуңду, камалып өлөсүң деп. Шонда да түрмөгө кирип кетти авам, бирок ишини токтоткон жок. Мен кечеги күнү кечеги сөзүдө келип зиярат кылып кетип аткан ушул шагырттарга, балдарга айт, ынтымак болсундар, балдарга айт, ынтымак болсундар деп айткан сөзүнү мен өзүм кечеги күндөгү айткан сөзүнү уктум. Мени сиздерге айта турган сөзүм, аалымдар башы бириксе, ааламдын башы биригет. Муну мен мурда да сиздерден сураганбыз. Азыркы менин алам өлгөн жок, артыда сиздердей шагырттары турат. Дуа кыласыздар, Кудай кааласа иншалла. Менин аламдын канчалаган сиздерге каты кырык айтып, урушуп окуткан болсо, мен авамдын атынан кечирим сурайм, бир туугандардын атынан кечирим сурайбыз. Кечирип коюңуздар. Ата авам каттык колу деп, каттык сүйлөйт деп, бетке айтат деп. Шагырттары бардыгы билет муну. Мен шонун сиздерден суранам. Азыр мындагы келген чоң кичиктер кече дамылы өзү төшөктө жатат. Жаңкыр биздин Раткаатта Жаңкыроо деген жерибиз бар. Шондо да бир мачыт түшкөндө деп айтат да. Азыр колуңуздардан келгениңиздер дамыланын ушул медресесиге жардам берип коюңуздар. Ушул медресеге жүдө көп күйдү. Үй бүлөсүнүн туугандарынын атынан сиздерден кечирим сурайм. Авам катык айткан болсо, ирик айткан болсо кечирип коюңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу мусулман агайын туугандар, Сайкалап айтып кеткендей, устазыбыздын кимдир бирөөгө айткан өйдөлдүү сөздөрү болгон болсо, биз да кечирим сурайбыз. Баарыңыздар ыраазы болуңуздар. Дамлабыздын сапары байсалдуу болсун. Ахиретин абад кылсын. Алла Таалам өзү ырайымын алып, бейишинин төрүнөн жай берип, жамалын көрүшкө мушаррaf кылсын. Жаназага саптала бериңиздер. Жаназа окулат. Аллаху акбар. Allahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa sallallahu ثم اعتذرنا استغفرنا اللهم ربنا حبنا فاخر استعنا وتوفيق اللهم كان اخذ بالاحسان وكان مسلما اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعل الجنه مسواهم. الله اكبر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. Allah subhanahu wa ta'ala ustazım Allah sağırlarının günahını keçirgen. Allah subhanahu wa ta'ala kılgan, soğukçuluk üçün kılgan işlerinin bardığını Allah ta'ala özüge yoldaş kılgan. Özünün rahmatını algın.
Alimlar üçün va'da qilgan Jannatul Firdavsda Allah subhanahu va taala o'zing o'rin bergan. Sallallohu taala ala xayr xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kordu soyundap, jaştı kül kıyın zamandan sakta. Jamandık sözdü aytkandan sakta. Жақшылық жолдан қайтқандан сақта, жалқаулық қылып намазға барбай, жан баштап үйде жатқандан сақта. Жақшы сөз айтпас тілімден сақта, жардамы тибес илімден сақта. Жаңынан шығып жаштарды бұзған, жаңылық деген білімден сақта. Алымды жаман көргөндөн сақта, адамды жектеп бүлгөндөн сақта. Ақыл ес тұрса ақмақтық қылып, адепсіз жашап өлгөндөн сақта. Атаны қордып ұрғаннан сақта, ақ сөзді айтпай тұрғаннан сақта, ақиқат сөзі айтылған жерде арқаға жүзді бұрғаннан сақта, ақида білбей жүргеннен сақта, айыбын чұқып күлгеннен сақта, ақыры бір күн имандан кетіп, азапқа батып өлгеннен сақта, қас дұшман басқан түнінен сақта, қарғышқа қалған күнінен сақта, күйітке батқан ененің жалғыз қайғырып жатқан үнінен сақта, қалп айтып алған малдардан сақта, қалыс сөз айтпас чалдардан сақта, қарыған кезде қашайтып бір күн қарабай кеткен балдардан сақта, қырсықтан келген азадан сақта, қинаған елді қазадан сақта, күнөге батып қиямат күні құтылып шықпас жазадан сақта, қас дұшман келсе қашқаннан сақта, қапырға сырды açқаннан сақта, қиналып тапқан байлығын бір күн, күнөлі ішке чачқаннан сақта, көр албастардың көзіден сақта, көз açықтардың өзінен сақта, қалтырбай бірін жеткірген елге, қайбатшы елдің сөзінен сақта, қайырсыз жашап өткеннен сақта, көкірек қағып көккеннен сақта, қачанқы өткен бабалар жолын қаратып тұрып сөккеннен сақта. Жаратқан барыбыздың жақшылығымызды қабыл етсін, жамандықтар башыбыздан алыс кетсін, қылмыс жана күнөөбүздөн Құдай өссүн, Алла берип тұқымыбыз өнүп өссүн, қуанычыбыз көбөйүп арта берсин, бақыт менен шаттығыбыз қабат келсин, қандай тілек тілесек те орындалсын, жаратқан берекелүү эшик ачсын, дагы канча көп болсо тілегибиз, Құдайым қабыл етсін, барын тегиз. Саллаллаху алейхи сейдина Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn bi rahmetike ya. O jaratkan Kudayım, jalvarıp senden sorayım. 2 kündük yalganda, ömür bütüp kalganda, ayırmagın imandan, amanat canlı alganda, ırayım kılgan Kudayım, o düğünüge barganda. Amin ve Rabbil alemin. Oh
Ekinci ağırlan bizde bir tınçlandırgan nerse ustazımızın bu kez geçen kılgan mehnetlerini jakında ele Özbekistan'a varıp geldiler. O kişinin maşallah okutkan şakirtlerini Allah Teala inşallah köp bulu hizmetlarda kılıp atışat. Bardığı şekilde salam aytıp atıştı. Oşun için özünün артынан kançalık çoğun ulu şakirtlerdi, ustazlardı da yardım etti inşallah sadakatul cariye kılıp etti. Bu amallarını işte oylansak bizde elhamdülillah tınçlandırat. Kıska ömrünün içinde köp Allah suygan jakşı amallar kılıp etti. Oşun için bir adamlar janazaga kelet, janazalardan bereketi menen mayittin günü öz keçirilet da. Alemi bir adamlar janazaga kelse, ulu ustazlar, alımlardan bereketi menen janazaga kelgen adamların günü öz keçirilet da. Biz bardığımız şuna niyet kılıp geldik. Bunda ulu ustazlardan bereketimin Allah da bizim günü öz geçiret degen janazasıga bu toprak salışına katışmenen inşallah. Akın aytat bu dünyaya kimler gelip ketpegen, neçenderi arman aytıp maksatına jetpegen, jaratkandın sunoo jolun baykabay, ömrü ötüp ayağında Allah'ım destegen. Ey Müslüman, jaratkandı jaşlığında tanıgın, jaratkango jaratuvçu alamdağı bardığın, jürek menen tanıbasaң jaratkanın barlığın, akırında aylasızdan başı diret karttığın, Müslümandın moynunda geçirilgiz karzınız, kazal menen aytayın, sanalıp ötsün 40 parzınız, tiri üngde kılbasaң, ölgönde ötpeyt arzınız. Birincisi 5 mal namaz, Müslümanga çegara, tiri üngde kılbastan, ölgönde bolbo beçara. Şeksiz bilgin bul dünya, bardık elden ötötko, işembegin baylığına, biyligine, bir gün koldan getetko. Ata ene karındaş, kayda ketti fikir kıl, 4 ayaklı ucu kaçat, bir gün sağa jetetko. Dünya üçün kam jebe, Allah'tan başkan izlebe, kişinin akısın jebe, kıl köprüde tutatko. Ata ene karındaş, hiç kim bolboy sağa joldoş, kedey bolsoň da bay bolsoň da ömrüň jelde ötötko deydi. Bugün ustazımızga çoğun sınov geldi. Bu dünyadan Allah'ın rahmatına karab safar aldı da. Emi sınov biz menen sizlerde kaldı tuğanlar. Biz de kıskaca şoğuzu kantip ötköröbüz. Halakal maut vel hayat liyabluvakum ayyukum ahsanu amala deyip atpay vallah. Bizge kıskaca şoğu, bizde Allah görüşün kimiz jakşırak görök, jakşı amal kılabız. Oşun üçün inşallah bunday janazaga kelgende bardığımız ülgü alabız. Ulu insanların janazasına gelip biz daha ülgü alışımız gerek. Kalgan kança yaşıyoruz, kalgan bolsa biz daha Allah'tır razı kıl yaşayız inşallah. Çüröğümüzde tazalayız. Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anh aytat: "Man kana mustannan falyastanna biman kadmat." Kim eger özüne ülgü alış gerek bolsa deyt, al ötüp ketkenlerdi ülgü alsın. Fa innal hayya la tu'manu alayhi minal fitan. Seve tirüler hiç kaçan fitnadan al ötelek. Bugün sayravatavız, erten kanday ol ölöz bir Allah bilet da. Hoşon üçün biz ülgü alaturan insanlar, süyüktü peygamberimiz, sahabe-i kiramlar, dindeki ulularımızdan inşallah ülgü alışıp geliriz. Emne uçulardan ülgü alabız dese, Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anh sahabalardan ömrün tok öter jerini aytat. Emnege dese alar ümmetin arasında en jürögü tazalar sahabe-i kiramlar bolğan dedi. Allah dinden algan paydası, ilimden algan paydası emne olursa, dinde jürü bardığın jürögü tazarıp ketdi. Kanu abarraha kuluban jürögü en taza ki sahabe-i kiramlar ile dedi. Emneden taza ol dese, dünyanın suyu mahabbattan tazarıp ketdi jürökleri dedi. Emneden küfür şirkten tazalandı. Emneden dese hasattan, körolbaslıktan, uluçulduk, uruçuluktan tazalanıp, sahabe-i kiramlar kıskaca şosunda, uşunday ulu dengelge jetişkende. Biz daha inşallah uşunday uluların janazaga kelgende ötken ömürge tövbe kılabız, ökünüp. Emi oşurat bizge kelip kaldı, bu kişilerimiz ötüp ketdi, her birimizge kezek bizge kelip kaldı.
Hem biz daha inşallah uşuna alatırgan sabagımız, bundan keyingi kalgan yaşayımız, Allah huzur razı kılıp yaşayımız, yüreğimizi tazalayımız, insaf bilen yaşayımız. İnsaf degen ne dese, bardığına özümüzge emniyeni çakşılık kalasak, başkalarına oşanla rahat görüp yaşayışımız gereken. Hiç kimge ziyan vermeyi yaşayımız hepsi. Andan daha çok korku Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dengeli ne dese, ihsan menen. İhsan degen ne dese, başkalarına fayda jetkip yaşayımız hep. Uşunday ulullarımızın canazasından uşunday ülgü alışımız gerek. Andan daha çok korku dengeli sahabe-i kiramlardan bu ithar. Madina'da ansarlarının sıfatı var ile ithar menen yaşay. İthar degeni başkalarının zarlıksın altına koyup yaşayız inşallah. Allah Teala bardı uzun kılgan, gelgen cenaze okuganımızda, toprak salganımızda Allah'ım kabul kılıp, bardı uzun Allah Teala ustazın da günahınızı geçirsin. Bu kişinin bereketlerini bizlerin Allah günahınızı geçirip, bardı kılgan yaşıyoruz. Allah huzur razı kılıp, ötüşke Allah Teala barıza tavfik versin. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu vesselamu ala aşrafil enbiyai vel mursalin. Hurmatlı cemaat, hurmatlı tuğandar, ötkünde damlar aytı ötkünde mavtul alimi mavtul alam deydi. Bu bir alimden bu dünyadan ötüşü biz için alamdan çok bolup ketişidey bizde şunday musibat bolat eken. Eme bardığımız savur kılıp ustazın arkasından dua kılayık. Ustazımızdan kalgan emgeklerini elge jetkireylik. Elge jetkirip oşo baldarga jardan bereylik, medresesine jardan bereylik, meçitege jardan bereylik. Bardığını inşallah Rahman biz şagirdler Xudo xolasa kulga alabız degen niyetimiz var. Bu dünya uşunday bir az gana öte turgan dünya. Qaytalap ayta turgan bolsam, ustazыбыз bizde bir jolu dagın bazarga barıp iştep kelgile, jobosam akça tapkıla dep aytpaptır da şunu hiç esimde jok şuçu. Jalan okugula üretküle, Peygamberimizin hadisiga layık okugula üretküle. Uşunu biz maksat kılıp alıp, uşu geçen inşallah Rahman arkamızdan talaba üzülgön jok. Xudoga şükür, elhamdülillah aramızda mına alimler dagın öte köp çıkıp atat. Uçuğuz kurames, arıkça mına damlağızın şagirdleri Respublikanın 4 burçuda sabaklarını berip, жақсы kızmatlarda iştep, medreselerde sabak berip atat. İnşallah Rahman damlağızın kılgan emgekleri eş yerde kalbayt dep aytsak bolat. Men hurmatlı cemaat uşul damlağızdan ötkön emgegiden dagı bir nerseni aytıp bere turgan bolsam uşunçalыk bizge merimli öde. Men şu 4 yaşta bolsam kerek, alda uşul bazarga baratydek mayda çudalayık dep. Anan damda kokonga jönөp kalganda men dagı baram desem, oşondo meni makul dep meni eçti olganda. Şu zergetde oylady o. Bir nersede de uşunday merimli jok da besten meni erçidi oşo kokonga özüm zerip kalgan okşaymın. Bir gün oşo yakta jatıp anan keyin bir nerselerdi alıp anan qaytıp kelgenimiz hiç esimden ketpey uşu günge çeyin esimde turat. Uzak oorudan damla bir 2 yıldan beri bayaday oorudu. Bul oorudun dagın özünün bul nimetı var. Oorugan sayın күнөөлөр geçirilet deydi. İnşallah Rahman ustazımızdan jatkan jeri Xudo xolasa beş dep jannat dep bilsek bolaverat. Hurmatlı cemaat, Allah Taala sizlerden razı olsun. Abdurrahim damla sizge dagın Allah razı olsun. Hazır maksatlarında kişine özünüzden işte. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hurmatlı cemaat, barımız hazır tübölüktü gele turgan jerde çoğulup turabız. Allah berdi, Allah aldı. Bro gep kanday ошол өмүрдү өткөрдү. Ustazdığımız Molla Sağırdamla sayız mezgilde kurbançılıkların bardıq ustazlar aytıp berdi. Jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala jayın jannattan kılıp, darajasın büyük kılıp, öz merimine rayımına bölögön bolsun. Beker aytılbayt kim gitti dep, göyle oylana örbegile, kimdin gezegi geldi dep oylangıla.
Эми кимдин кезеги келди? Ошон үчүн келиңиздер пайгамбарыбыз айткан эң эстүү, эң акылдуу адам өлүмгө даярдык көргөн, өлүмдү эстеген адам дейт. Өлүмгө биз даярдык көрөбүз тооба менен. Алла Тааланы субхана ва таала нематтарына шүгүр кылып, буйруктарын аткарайлы, тыйгандан тыйылайлы. Алланы жакшы көргөн, Алла Таала кимди жакшы көрөлү деп буйрса жакшы көрөйлү. Кимди жек көргүлө десе, аны жек көрөйлү. Кана хулукуху ал-Кур'ан, пайгамбарыбыздын жашоосу, мүнөзү Кур'ан эле. Бул дегени Алла эмнеден разы болсо, ошодон разы болот эле. Алла эмнеден наразы болсо, наразы болот эле. Келиңиздер ынтымакка дамылабыздын бул жаназасы баарыбыздын башыбызды бириктирген болсун. Баарыбызды ахиретке даярданганга түрткү болсун. Ахли илимдер берди, ахли Кур'андар топтолуп турат. Дагы ошол элибизге жана бүткүл дүйнөгө динди жеткиргенге күчтү салайлы, ушинтип өтүп кетебиз. Жашообуз көп эмес, кыска эле жашайбыз. Бири-бирибизге зулумдук кылбай, бири-бирибизге аяр мамиле кылып, ынтымакта дуа кылып, жакшы жашайлы. Damılanın үй-бүлө бала чакасына чын жүрөктөн кайгысын терең бөлүшөбүз. Кудайга шүгүр насип экен. Абдуманап кары, ака сизге чоң рахмат. Биринчи бүгүн анчанчы болуп калды. 2-мартта биз жолугуп чай ичип отуруп, Дамыла 5-inde сапарга чыгып атат Египетке. Дегенден кой эртерээк өткөндө да Алматыга кетип калды эле деп. Мурда күнү келдим эле саат 3-тө Садырдын Дамыла менен сүйлөшүп, Дамылага келсем алхамдулилла сүйлөп, максат Дамыла келдиңизби деп тааныдыңыз. Дамыла мынакей, Кудай кааласа гайраттуу, шаймаз жок болуп атат, кетени дери болбой калды. Бир 20-25 мүнөттөй сүйлөшүп отурдук. Кыйла сүйлөшүп отурдук. Жараткан Алла субхана ва таала даражасын бийик кылсын. Алла Таала мазмунаке кабырда жашоосу башталды. Бекем сөз, ла илаха иллаллах бул бекем сөз. Пайгамбарыбыз айткан, силер дуа кылыңlar. Аллахумма саббит каулаху би каули сабит. Алла Таала бекем кылсын жооп бергенге, анткени кабыр тамаша эмес. Кабыр тамаша эмес. Алла Таала баарыбызды дагы бүткүл үммөттү кабырдагы сурактарга жеңил жооп бергенге, азыр устазыбызга жеңил жооп бергенге Аллахым өзү жардам берсин. Роббум Алла, диним ислам, пайгамбарым Мухаммад деп кыямат күнгө чейин Алла субхана ва таала өзүнүн рахматы бейишине бөлөгөн болсун. Рахмат, саламу алейкум, рахматуллах. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.
تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه
أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنذركم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال كبير مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allah'ım uşul dostluğun ola sabırı ustaz cenazesinin dost olup düşgen dostluğuz Allah Teala özün rahmetin alığın. Ey Allah'ım bu bendenge mana şu özün körüp turasın, okup turasın, özünün jakşı pencerelerin bardı jakşı dep görüp berbetler, bardı jakşı depetler. Allah'ım bir bendenge iki adam jakşı oga cennet vacip olur diken, cennetine nasip kılın. Ey Allah'ım şunun kılgan hizmetlerini özün körüp bildirasın. Uşağa biz göğüz Allah'ım. Cikim altından beri şu zot olsun birge biz. Bütkül tünükün tündörde uktavay közleri bebe kılmaz kıldığın Kanca kitapları yazıp etti. Yalan kadar oydu, fikriydi, dinliydi. Dinden başka nesin oydu oldu. Allah'ım sonra kabul kılın. Bu dünyada bir tın jakşı uktavadı. Duran dilim için, din için, kitap için meyet kıldı. Bugün günde şu kabrda tın jasçılık Allah'ım özün nasip kılgan bolun Allah'ım. Allah'ım kıyamet gününde Peygamber'in şefaat nasip kıl, Peygamber'in bayrağının astında Allah'ım özün nasip kılgan birge barışlıktı. Esevini yengen algın amlaktı, on koluna bergin Allah'ım. Bütkül cennettiler, talap olan cennettir, fırdavut Allah'ım nasip kılgan. Bu dostluğun kılgan jakşılıkların bağırın Allah'ım özün nasip kılgan. Bilmeyik, kata kılan ketelerin özün keçirgin Allah'ım. Şüphendelerin, şu alımların sözlerinin Allah'ım özün güveli bardı güve. Allah jakşılığından alıp, rahmatına, kabrdan nurlu jatıp, azılga keretken iki perişten sorularını asan kılgın. Bütkül ömrü bardığı ahad devetti. Senin varlığına peygamberler bin İslam Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina nebine Mevlana Muhammed al Muhammed birahmet. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.
آمين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. واعف عنا يا كريم، واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحمه رحمة واسعة، اللهم ارحمه رحمة واسعة. شفاعة نبينا سيدنا صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له غفرانا تاما. صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك. Damlağızdan razı olunuzlar. Hurmatlı cemaat, Kelgen qanaqlarga dagı bir nerseni aytıp qoyak, mana bu yerda uğullar turat. Damlağız bir yaşap oturmuşunda ekan ülküm birovga qarz beresiz, qarz alasiz degendey. Andan keyin uşul birödü apa qilgan bolsa razı olunguzlar. Bu yerda uğullar turat. Açam inşallah bereseler olsa köwe menen bolsa, mana uğullar inşallah Rahman moyunuma alam dep turat. Uğulları qanday payda var? Kimde bir son olsa da kelingizler qaytarabız inşallah. Bir iğne olsa da kelingizler. Bu dineden qarzı yok ketsin inşallah. Amin. Allah Taala üybülesiga, baldarıga uzun ömür versin. Arkasından damlalar, arkasından baldarıdan Allah Taala alim zabardast, qari murattablar çıkışlıqlardan özün nasip kılsın. Amin. Sallallahu aleyhi ve Muhammed ve alihi ecmaîn. Allah. Ilımlar kılkıldap ötse dagı атактуу алымдардын, данышмандардын ысымы тарых барактарында ташка тамга баскандай кала берери маалым. Ислам динин акыйкат дин экенин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйрөтүп, өз үммөтүнө адашпай турган Куран жана сүннөт жолун калтырып кеткен эмеспи? Ал кутту пайгамбардын артынан нечендеген сахабалар, таабиндер, алардын артынан аалым уламалар анын динин окутуп үйрөтүү менен мурашчылар катары таалыкпай эмгек кылып келишет. Борбордук Азия илгертен бери эле ыйык динибизди окутууда илим билимдин ордосу болуп, мусулман дүйнөсүнө белгилүү аалымдарды, окумуштууларды, акын жазуучуларды, тарыхчыларды чыгарды. Ала тобуздун учугур эмес экен. Кандай гана мезгилдер өтпөсүн, динге берилип, Алланын ак жолунда жүрүп, элге ыйманды, динди окутуп үйрөтүүгө мээнет кылган адамдарыбыз көп эле болду. Ошол аалымдарыбыздын баарын айтсак да сөзүбүз аз болор. Биз бүгүн алардын эң акыркы шакирттери болгон Мама Сабыр Досбол уулунан учкай кеп айтып, кийинки урпакка из калсын деген гана ниетти көздөдүк. Кыргызстандын Баткен аймагы өзгөчө динди бекем тутунган, ата-бабаларыбыз менен кошо аалымдарга өтө бай экендиги менен сыймыктандырат. Бийик тоолордун кучагында Зардал айылы илгертеден кыргыздын Нойгут уурусу жашап келгени белгилүү. Молдо Сабыр устаз мына ушул айылда 1955 жылы туулган. Заарыл ишиң болбосо Зардалыда эмнең бар деген сөз негедир Зардалынын кадырына жетпей айтылган сөз болгон бу бейм. Зардалынын аска тоолору, шаркараган суулары, эмгекчилели менен куп жарашып турганы суктандырат. Акылмандардын Шарафул Маккан биш шарафил инсан. Эли барктуу болсо, жерлери да барктуу болот деген сөзгө маани беришибиз зарыл. Бийик тоодо жашаса да, Зардалынын күжүрмөн эмгекчилели кыйынчылык учурларда да динди да бекем карманып келишкен. Устазыбыздын ата-бабаларынын бири Молдо Кушвак шарият маселелеринен тартып, геометрия алгебрага чейин жазган кол жазма китебинде Мулла Кушвак аз-Зардали деп жазып калтырып кеткени да буга далил. Кызылдай душмандыгы менен ашынган атеисттик доордо устазыбыздын атасы Досбол Раис 16 баланын атасы болгон. Алла Таалага 16 перзентти бергенине шүгүр кылып, катаал замандын кара булутуна карабай, балдарынын бирин дин окусуна берүүнү чечет. Арасынан устазды тандап, ошол доордун илимдүүсү өзүнүн жакын тууганы Молдо Шамшидин Дамыллага эти сеники, сөөгү меники деп тапшырат.
Ошол убакта молдо көрсө баса калып камаган мындай ишке баруу үчүн чоң эрдикти талап кылат эле. Устазыбыз андан кийин советтик доордун кыйын мезгилинде дин окуп аалым болгон молдо Абдисаминин колунда окуйт. Араб тили жана грамматикасы, хадис, тафсир, фарси жана түрк тилдеринин таалыкпай ошол даммулладан окуп такшалат. Ошол учурдун аалымдары бир гана Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн эч кандай акы сурашпай окутушкан. Ар кай жактан чогулган бир топ талаба менен эч жакка чыкпай сыртынан кулпуланган үйдө жашынып илим окууну улантышат. Аны менен чогуу окуган устаз молдо Газы Дамулланын сөзүнө көңүл буралы. Biz Molla Sabır Damla menen Absattar Ustazdın kolunda okuganbız. Oşol kişinin kolunda çoğu birge okuganbız. 74. yılları. Andan keyin al kişinin koludan Absami Ustazdın koluga geldik. Anda da çoğu okuduk. Kıskası 74. yıldan 80. yılga çeyin çoğu жүргөнбүz, çoğu okuganbız. Anın üstüne biz tuğanda olup ketebиз. Bir-biribizdi yaşlığımızda tanımasak da keyin ilim yoluna düşkөндөн keyin tavışıp, tanışıp, tuğan ekenimizdi tasdiqtap, rastap жүрөбүz şu günge çeyin. Oşol ustazdan çıkkandan başlayıp ele al kişi dağın okuçularda talaba okutuştu kolga alıp Sayızın vagında ardından kuup жүргөнүнө карабастан балдарды окутуп жүргөн. Бүгүнкү күндө эми Кыргызстандагы белгилүү аксакал аалымдардын бири Кадыр Барктуу, Кыргызстанда бүт баары тааныйт. Молдо Мухтар деп азыр ал киши Өзбекстанда жашайт. Чогуу окуганбыз да Абсами Дамулланын колунда. Анан Сайыздын убагында биз ошол жашаган бөлмөдөн такыр сыртка чыкканга болбойт эле. Үйдүн ээси шамдан кийин көчөгө чыгып туруп эки жакты карайт эле, эч ким жок болсо чыгарат эле. Анан чыгып алып көчө менен барып устаздын эшигине барганда эки жакты карайт элек. Эч ким болбосо кирет элек, бирөө болсо өтүп кетет элек. Бир канча жолу кайталанат эле. Кыскасы түрмө сыяктуу жашап окуганбыз да. Ошондо көчөгө чыкмай жок. Анан Молла Мухтар чачы өсүп, кыйналып, чачын алдырайын десе, көчөгө чыкканга болбой. Анан Молла Сабыр Дамулланы чачымды алып кой дейт экен да. Анан жөнөкөйлө бычакты алып анан аны кайрап, анан ошол жөнөкөйлө бычак менен анын чачын алган экен. Мен ошол чыдап берген Молла Мухтарга рахмат айтам да. Ошол окуя биз азырда эстеп күлөбүз да. Илим билимге толук берилип, 1975 жылы ошол убактагы Кыргыздын үлкөн аалымдарынан болгон такыбалыгы менен айырмаланган көп аалымдардын устазы Молдо Абдысатар устаздан Дүйшөмбү шаарына барып дарс ала баштайт. Андан фикх, акыйда, фарайыз сабактарын тереңдетип үйрөнөт. Динди чок кармагандай тутунган кыйын мезгилде советтик динсиздер устаздын артынан аңдып камакка алууга көп жолу далалат жасашат. Дин илимдерине кандыра сугарылгандан кийин 1989 жылы Имам Бухари жана Далай Залкар аалым олиялары өткөн Бухарей Шариф калаасына барып, Мир Араб медресесине ишке орношот. Ала тоодон барып, ал жакта устаз болуу деген атпай кыргыз үчүн чоң сыймык болчу. Дин мыкты адеп ахлактан түзүлгөндүктөн устазыбыз Орто Азияда жашап, динге кызмат кылган көптөгөн аалымдарды зыярат кылып, бата дуасын алат. Бир канча жолу өз доорунун чыган аалымы Дамулла Хиндустани устаздын дарстарына катышып, илимине илим кошконго үлгүрөт. Аңгычакты Урабас деген Советтер Союзу кулап, элдин жан дүйнөсү жарды болуп калган кооптуу учурда Кыргызстанды да кайыр диндегилер каптай баштайт. Устазыбыз Кыргыз элине жана Кыргызстандагы динге болгон салымын жеке уюштургучтугу менен мындайча баштаганын алгачкы шакирттеринен угалы. Ушу кайра куруу башталганда устазды ошол Бухарадагы Мир Араб медресесиге окутуп бериңиз деп Дамулланы чакырып калышкан. Андан кийин ушу чакырганда
ошо өзү окуп жүргөн шакирттерден кыргыз, өзбек, тажиктардан 15 баланы Бухарага алып ошол жерде сабак берип турду, проректор болуп турду. Bir жыл сабак бердик. Ташкентте 15 бала теги Бухарада, 5 бала биз Ташкентте. Каникул болгондо эми үйгө барып эсалат экенбиз десек, дамладан кабар келди. Бардыгын бала чакаңды үйгө жеткиз дагын өзүң Бишкекке жөнөгүн. Бишкекке барып, Бишкекте ахвал оор. Кыргыз туугандар ошол маалда бир христианство өтүп кетип атты деген массовый өтүп ушундай кабар таркап калган бир Орто Азияга. Ушунуга биз салымыбызды кошпосок болбойт. Биздин тууган жерибиз, ал жакка да эмгек кылышыбыз керек деп биз 20 болсок, андан кийин дагы ошо Лейлектен баштап Нукатка чейинки ошо илимдүүлөрдү, тамга таанагандарды, ишte намаз окутканды билгендердин бардыгын жыйып 100ге жеткизип, бардыгын өзү каржылап, өзү бир поездга салып, бир күндө ошо Централдык мечитке бизди алып келип түшүргөн. Устаз өзү ошо муфтияттагылар менен сүйлөшүп чыгып, андан кийин уруксат алып чыкты. Кыргызстан ошол жактагы көлгө, нарынга, таласка, ошо чүй бооруга ошо жүзүбүздү полный таркатты. 40 күн барган жериңерде сабакты бересиңер, өзүңөр жай тапкыла деди. Өзүңөр ар бир айылга барасыңар дагы ошол жерден аксакалды таап, молдосуну таап, издеп, биз ушундай даватка келдик. Биз балдарды 40 күн окутабыз деп айтасыңар дагы, анан ошо окутуп 40 күндө кайтып келип отчет бересиңер. Ар бириң кеминде 5 бала алып келесиң, Бухарага алып кетебиз деп ошондой тапшырма берди. Ошентип 1992-93 жылдары Кыргызстанга келип, Бишкекте дин үчүн, эл үчүн кызмат кыла баштайт. Жаңы эле эгемендүүлүккө жеткен жаш өлкөдө материалдык кыйынчылыктарга карабай, медресе, ислам институтун ачып, талаба окутканды жигерди улантат. Кыргызстан мусулмандары дин башкармасында дагы кызмат кылып, фатва бөлүмүн жетектейт. Устат кай жака барбасын, кандай мезгил болбосун, талабаларына, шакирттерине өзгөчө көңүл бурат. Себеби өзү башынан түрдүү кыйынчылыктарды өткөргөндүктөн Алла Тааланын берген динге эркиндик деген улуу ниматты пайдалануу керек экендигин жакшы түшүнөт. Кыргызстан мусулмандарынын диний башкармасын сунушу менен мамлекет устасын көп жылдык эмгегин баалап, даңк орден менен сыйлайт. Бишкекте жана Чүй боорунда, Ислам институтунда сабак берүү менен эле чектелип калбай, Кыргызстан Илимдер Академиясынын кол жазмалар бөлүмүнө кирип, көптөн бери барактары ачыла элек кол жазмаларды чечмелеп эмгектенет. Алгачкылардан болуп, Илимдер Академиясында устаз менен таанышып, иште деп сунуштаган Омор Соронов агайыбыз мындайча баяндайт. Баласар дамылла менен 1995 жыл болуш керек. Ошо баш жагында болсо керек. Ошол бир чоң аталарынын кол жазмасын сурады. Кол жазмалар фондусунда иштейт экенсиз. Ушул бар бекен, жок бекен билейин dedi. Жакшы келиңиз дедим. Кол жазмалардын турган жерге кирип, ана ошол жерде Болдосавырда кирди. Бүт сыртта жайылып турат, кол жазмалар дуалды каптап турат. Ошондон алып эле бирди берсек, шатыратып окуу. Анан кийин дагы бир берсек, дагы да окуп атат. Анан которуп атат. Ара башыма канча жылдан бери бир тактай албай жүргөн Кыргыздын эң биринчи тарыхы болгондо дагы Нух пайгамбардан берки ошол Болдо Сайфиддиндин жашаган мезгилине чейинки тарыхты жазган Маджуму Атут Таварих деген кол жазма бар эле. Берсем шатыратып окуп эле, анан кыргызча окутуп атат. Ал өзү фарсы тилинде. Маджуму Атут Таварихти кыргыз тилине эң алгач которгондор деген Болдосавыр, анан мен экөөбүз отурабыз ошондо Болдосавырдын менен бу жакта көп өзүнүн эмгектери бар, котормолору бар. Анан экөөбүздүн иштеген ишибиз эң негизгиси
Ona şu Farsı tilinden kotarılgan Acıbı Atut Tavarih. Anan keyin uzunluğu 5 metre kelgen böyle yazılgan Nasap Nama degen. Kuday Erhan yazdırgan ekendi. Anan keyin en çoğ emgek Fargana Xandarın tarixi degen. Bul degen Magzuni degen. Kuday Erhan'ın yanında 22 yıl birge oturup yazgan. Bul öte çoğ. Ana oşonu Çağatay tiline ököz oturup ana oturduk. Din илимине талабаларына жашоосун арнаган устат азыркы күндө да эси тарты китепке болуп, элге зарыл болгон китептерди жазуу, которуу иштери менен алек болуп келет. Кыргызчага ыйык Курандын маанисин которгон, таалыкпай эмгектенген кыргыз эл акыны Надырбек Алымбеков аксакалда устат жана анын ишмердүүлүгү боюнча мына буларды айтты. Kuday yolunda жүрүп tanıştım Molda Sağır. Molda kemenен men 2004-yılдын başından başlap 2008-yılın akırına çeyil uşul Kur'an'ın manilerin kotoruğu menen alek boldum. Uşul o bir 3 yıl iştep anan keyin bir 2-3 yıl iştegendeyin biröylөрgө көрсөtүү керек boldu. Anan Kur'an'da ыр менен жазып atkандай maga мындай кеңеш бере турган кишилер жок болду. Анан баары эле боюн ала качып, андай болбойт, мындай болбойт деп эле баары бүшүркөгөндөн кийин мен Өзбек ажыга келдим. Бир жакшы ушундай бир мени колдой турган киши барбы десем айтты. Молда Сабыр деген бар, өзү ыр жасат. Анан ошо менен тааныштырып коеюн деди. Анан ошо телефон чалып, анан үйүнө барып Molda menен taanışıp, anam men eki sürüyön ala bargan biri uşul Yusuf bolçu, Yusuf okuya da, ana alp bar uşunu okup görsöňüz, Molda'ka dedim, şunda iştep atam dedim. Keyin gelsem ayttım, maga jaktı dedi, bul bizdin elge kerek, bunu jagmынан da jakşı kılıp kotorup, anan çıkarsa bolot dep özünün pikirini aytты. Anan keyin şu büterge bir yıl kalgandan men a kişini Karabaltaga çakırdım, Molda'ka jardam beriňizmi dep. Anan bir kede bir ay boyu, kede 10 gün boyu, kede bir cuma boyu oturup anan çoğulup, anan keyin baştan ayak ошол Kur'an'ın manileri baştan ayak oturup anan bayağı elep çıktı. Menen bayağı dini bilimim bolboğandan keyin bayağı kolumdan gelgenin barın jasadım. Biroq bir top ayabay köp katalar bar eken. Men düşünbegen bu Kur'an dünyasında ayağı köp nerseler bar eken. Ошо menen Molda Sağır akırına çeyin jardam berip, akırkı uşul 5-nji yılında akırına çeyin jardam berip, anan basuuga anan hareket kılıp baş sözün jasıp berdi. Ama ошо 2008-nji yılı anan jarыкка çıktı. Устат артында өз ордун баса турган шакирттерин өстүрүп гана калбастан, чыгармачылык жөндөмү менен көптөгөн китептерди жазып элге тартуулады. Алардын ичинен эң алгачкылардан болуп, Намаз диндин тиреги, Куран сүрөлөрүнүн кыргызча котормо тафсирлери, Мунабихат хадис китебинин кыргызча котормосу, Ислам Нуру журналы, Тавхид аттуу акыйдалар жыйнагы. Учурда устаз дагы эле болсо талабаларына сабак берип, чыгармачылык жолун өркүндөтүп атканы убак. Кары келсе эбин таап күчүн ал дегендей, устаздан ала турган, үйрөнө турган нерсе дагы да болсо көп. Кийинки урпакка балким устаздын өмүр баяны үлгү болор. Жаштарыбыз ыйман жолун устаз кармангандай бекем карманышар деген калыс ниетте көңүлүбүздөрдү бурдук. Дин исламга, ыйманга, Куранга кызмат кылган баардык аалымдарыбыздан Аллах Таала ыраазы болсун демекчибиз.